Жана келе турган коногум боюнча көптөр туура таптыр. Күтүп атам. Азыр курсагын тойгузуп, тыпып кийинип алып, анан менин кыздарымдын акыбалын сураганы атайын келем дептир. Өзү дагы чалып, учурашып, кандайсыз, миске барайын дегем, ден соолукту сурап кетейин дегем деп чалган. Күтүп жатам. Бирок биз эч жакка шашпайбыз, биз үйдөбүз. Бериңиз анда ошо. Biz alып берели деди. Жок, мен өзүмдүн акчамы алам деп. Ого, өзүнүн акчасына алып атат. Ага, сатылуу болгон. Мына бу жакта. Достор, мен азыр мына бияка Америкага келем. Кандайсың? Гүлүң солгон. Бул сизге дейм. Анан бүгүн Аллахым каалаган жерге алып барып коет экен да. Ооба. Кааласан жерге алып барат, каалабаган жерге алып барбайт. Бүгүн жолум түз болуптур, Мен өзүм кирип табылам. Үйдөн чыкканда эле видео жөнөткөн. Тамак чай жатат эле, тамак жаткан. Анан боолго жетип калдык да мен бир звонок келди. Ой, все болду деп. Манасың биле алган. Дайыма Аллахымды оозуна салып жакшы айтат экен. Аллах таалам эгер насип кылбаса, бир нерсе эле жетпей каласың да, бара турган жерине 1000 жолу аракет кылсаң дагы эле жетпей калышың мүмкүн. Кээ бир жерге Аллах 10 000 деп жеткирип коет. Жок, Bir bana Kudayım sizsin Allah'ım. Uşu Angelika denizlerden kızlarım batbatan ayıktırıp şıkları sakay gittir Allah'ım. Oo, Metkan gelsin. Tartmayın. Bunu içelim, o sonra kanıyoruz. Getiriyoruz. Düş maşallah. Mungkin Nurlan belegi. Mungkin. Бекболот. Давай, түрттігім. Машина қане? Прямой эфирге айтып қой Нұрлан Байкең. Жақтыбы? Ха? Лифтке оратамыз. Лифтке чөз. Бекболот. Kaçtın yes. Yeter oldu. Çok ırdak koysun. Kaçtır. Kaç. Uzakta ve komanda geldik. Ujiga batat to'ylaysiz ba? Batpag'on buni qancha tushiradi? Buni qancha Aziz, ular buni tushirasiz. Şu maçtan sağ koysun. Bizden sen kan yıkılan maçtan açıyor. Çok az. Sen benim için size bu defter alıyor. Bunlar ne maçtan tutuyorlar? Maçtan alıyor. Ama geçti. Devşirmenin restoranı yok ama romantik uzun oturuyor. Üşketkende. Maçtasın tıştağısı geldi. Al çüppü. Samat Bey'e bırak süyüttüm oraya. Sonunda oldu. Qanday oldu? Qancha aytib qo'ychi. Yaxshi oldu, sonunda oldu, mutlu oldu. Молодцы. Sizga bu do'mini olib ber. Bilsa. Nurlan aytib o'zining belegi. Oğlum götürüp gettikler. Sen ben taşımak bekliyorum. Beni devşirken barıp geliyor. Bunu taşıp kendini. Bismillah. Böyle örüp duruyorum neydi bu? Hazret.
Прямой эфир. Прямой эфир, достар, бүгін Нұрлан Байке мынакей. Мына шоу белекке бекболатқа тартылады. Сізге чоң рахмат. Алла разы болсын. Сізге бұл тексерілерді ұялттым. Бәрі жоқ мұнда. Расын білдіріп қойғанда. Чоң рахмат сізге. İçindeki olan Негіз аябай көп болчу. Жооп берип койсунчу деп комментариydечи. Ошон үчүн прямой эфир кылып бир көргөзүп коелу дедик. Себеп дегенде баягы келип жолукпай койду же ушул балага жолугуп койсоң болот эле деп инстаграмга жазгандар аябай көп. Ошондуктан прямой эфир кылып эле көрсөтүп коелу дедик. Бекжандабы? Мен машинама баталы. Иә, мен машинама баталы бул. Вода тартын ичине салып аласың бир адам эстесине. Мына Бекболот. Кімде қалады? Yok daha işler çok almıyor. Баняга? Билмейм. Аке айтып койсуң. Президентке качан жолугат? Ертең жолға бұйырса, ертең Бекболат Садыр Жапаров. Президент Садыр Жапаровго эртең жолугат. Hazret. Yeter yeter nereden var? Баталы башта. Oy birer iş. Сен немен багажда неме қойып қоймын, жұмысқа қойып қоймын. Сен машинада тұрырсың деп. Қандай қылады? Машинада тұрырсың, бұл жерге таштап қоймын. Машинада эле тұрырсың. Ай, түшкіле. Bizde kapıyı halk kilesi geldi. Olsun tutuyoruz bu ülke. Sen машинага канчакта? Maz bankası götür. Jür Bekul geri bol Bekul. Жок, перевеспей калдыша. Batmaya kaldık. Dağı perevez. Aman bol la. Esen bol la. Batmaysız siz bari. Kalkakta değil. Benim bir de işte yalan eken değil. Söyledim bile. Böyle böyle açtık böyle. Böyle açtık. Давай çıkarız. Böyle эмес bu bir. Парковкасыбы? Же эмеби? Al maçlara devam. Эмеке. Abi maçlar kaç kız var? Ылдый да машина? Мындай ачып берет. Saç kırık da. Sen telefonda ölçür hemen. Çok bu sizge verirsin. Cemağa veririz. Заряд өчүп калат азыр. Siz otur be. Ana. Son bak. Çok yakasın ya. Ти эмелерди эме кылалы? Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Басыр. Так, ти эмени машинаны алып келет абы? Жакшы, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Могу Азирет деген инибизге ыраазычылык билгизебиз. Ушундай. Çok rahmat sizge dağı. Бир бул да болсо бир чоң нерсе. Бир кичинекей баланын көңүлүн көтөрүп, Sizge çok rahmat. канча деген нерселерди кылып ушул мына. Buyursa, ертең президентке жолуктурабыз. Кудайым буйрса. Мен күткөндөн дагы өзгөчө бала экен. Сүйлөгөн сөздөрү чындыгында аябай таң калтырды баарыбызды. Көз тийбесин, а? Азыр ушу Азия Молдова болгон кийимдерди баарын алып кетем деп атат да. Көлгө, а? Давай Киев. Кайсысын кийгизебиз? Кайсысын кийесиң? Экватең жакты. Телефон өчөйүндө отур, а? Заряд өчөйүндө калды. Powerbank барбы жокпу эме? Таке. Powerbank бар. Кышага эфирге чыгып атасың, бирок böyle тийиş өргөнсүң. Сен интернетке келип конкурста өргөнсүң деп коюп Как ну-ка, отосонун бала экан. 7000 адам көрөт кой. Актив не дейт? Нурлан досубуз бир машина берди. Буйрса достор.
правасы менен кошо. Немени айтпайынчы. Бүгүнкү съемканы, бүгүнкү тартылган видеону достор эртең буюрса биздин Азирет Осмонов YouTube каналынан көрө аласыздар. Азиреттин каналына жазылгыла достор. Мына карап кала. Карап калсаң. Бул жагынан. Бул жагынан. Кана? Мен кечеде ойлонуп койдум эле. Окшош экен экөө. Окшош экен, окшош экен. Кичинекейимде ушундай эле болгом да мен. Самат сага да эмне машина алып берели. Ал азыр кийинип атат дем ол. Бул болот ушулдагы. Көткө чалсак болот деп балам. Азыр съемка алып токшот эми ола азыр бүтсүн азыр дем. Можно. Мына сизде мен сизде түрүнө чыгып атасыз. Саламды койсоңуз болот. Всем привет. Сутка чыгып бола. Бергели. Берген мата турган. Көкө жердешип сатак. Бек болот мен. Азыр мына сөмк. Баарыңыздарга чоң салам. Көптөн бери тиз эфирге деле кирле экем да мына. Ошол достор, мен чыгат окшоймун да. Ресторан барабыз. Че көрсөтөйүнбү? Иә, Ресторанга барабыз. ресторанга барабыз, сөзсүз. Шолкаң сизде кой дейт го. Бак. Мен карачы. Оо, Кандай болду? болсон. Бүгүн Бекболоттун күнү. Жөнтү мен чечпей. Чечпе, бул сонунда наоборот. Вообще сон болду. Ой, уксак мен. Мон чечип болмон алып коюп. Не ошону алып. Ким көлгө барганда кыздар ала качып кетпейби сени? Иә. Еще машина. Машинаң мененчи. Пип деп кирип барсаң. Ha, koyarçı. Kol koyarçı. Бирок айтып Bana al koyarız. болду. Yo, bek bolotay. Bunday вообще. Sen hiç kim tanımay bak yani bırak. Иә. Макул. Келе бай. Рахмат. Кайсы? Ошону десем? Бекболотты бир аз көрсөтүп коеюн сиздерге мына эфирде. Ана реже тиз эле олтуруп кийгизип атат кийимдерин. Уялам жүрбөйт. Уялам де.
Сон болды. О, мына. Қарашы. Достар, қандай болды мына? Жақсы, сразу айтып қойғыл. Красавчик, алаға шығып кетпей қыздар. Ту. Бұл мен шықсаң алаға шығып кетті ғой дем, а? Сонда айттың бардығы. Қандай болды деп қойшы өзіңді? Достар, қандай болды? Қандай болды айттыла, тест-тесттен айттыла. Сондай. Сонда қача бәлді? Мұндай олдарды көрелегім, ай-ой мұндай. Көте көрістебесін. Таң қалыпсың. Бұл мен анареже тоқта олдық. Аз бізде почти 8.000-ге жақын адам көріп отыр. Салам айтып қойсаңыз болады біздің подписчиктерге. Салам барыңызға. Анареже мен Жамал эжекебиз бүгін чоң иштерди кылды. Жамал эжекени айтып койчу. Келиңиз Жамалжа. Көлгө чейин барып деп кой. Көлгө чейин барып бүгүн аябай өзгөчө чоң демөөрчү. Азыр сен да кет. Жамал эжекебиз, Анар эжекебиз сиздерге Аллахым разы болсун. Ушундай чоң долбоорду алып чыккан аке. Азиретке вообще көз тийбесин. Чоң рахмат. Алла разы болсын сіздерге. Мол спонсорларға чоң рахмат достар. Бардығын қамсыздап атқан ашық спонсорлар біздің башқындай. Қалған, мен ортада себепкерлерім достар, жөн эле себепкерім, қалған бары Құдайдан, Аллахтан, анамна ушул байкелеріме, ежекелеріме, Нұрлан байкеме чоң рахмат сіздерден, Алла разы болсын. Ушул адамдар спонсор болуп атышат достар, айтып қалды. Жамал эжекебиз аябай көп нерселерге негизи эле аябай кайрымдуулук жумуштарды көп кылат. Сизге ишиңизге, үй бүлөңүз менен бактылууңуз, аман болуңуз. Чындыгында жашоодо да аябай мындай жөнөкөй. Сиз жакшы көрүнөсүз. Келиңиздер, экөөңүз төрттөн келиңиздер, камерага неме болуп калды. Камерага? Керек болот, кел бери. Ошол самат каяктан кетип калды. Бери бас. Ошол урматтуу. Чыгайын да мен, а? Жөнө турасың. Макул анда эмесе, достор, жакшы туруңуздар, биз чыга аламыз, э? Az söylüp durup.